Kublaya pi warok ki pralok ki wasnyaw suk wo pat ye ki video how new channel hakani ka video kwa open snyaw chapi wakha khon ka ManBei hadu sangut hakawi ka hospital watip kam ka RIMS hospital hawakam te hewan ini wajia yi wajia ye kani ka ManBei wa ye kini ki sangut ki khonbo te ton pat ye kani ka video hadu wakot khanang wa yo tip ye wasakhian te chwa wo sedang che video la de em na perdi yong i ki wampu em ude wi subscribe your new channel nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em tu khanang wa yo pten cho cho phyu yo ye ki video wa thame te ton sedang che video Iwi ni ijia wa phala iwa de pen khrngiat iki wa bon iwa de jia ha ka jilla jharkan hei wa de em ka wi ka ManBei de kha suk ko ye san ngut ki khon ha ka wi ko hospital wa tip kam ka RIMS hospital ka wa em haranchi jharkan ka RIMS ranchi de tweet ko de wa tho kam ni wa ka wi ni ki ManBei ka wana chatra da kha ko ye san ngut ki khon ha ka department yong ka obstetric wa ka gynecology ha RIMS hospital we ya ka ni ka successful delivery namo ya ki ni ki san ngut ki khon da pen kha ya ki hapo ya khamat ka doctor Sashi Bala Singh we waro ki em ki ha imet wa chaj wa khia we da bo ye ki ha ka neonatal intensive care unit ne NICU for observation la ne ye ileu ong wa waro ki ni ki san ngut ki khon bo da em ki hapo ipat iyo ki doctor ha ka neonatal intensive care unit ne NICU kat waduna ikhia ki loki namo kat wastingki we kat wadakha ya ki klem puto por ya kani ka ManBei da tip pertu ya ka kam ka anita ka wa ar phau nyaus nem irta we da kha ko yekini ki san ngut ki khon klem puto por we ite to dang du nyaw banai hi iwa ong ki daga kten phareng premature birth nei liang upa yong kini ki khonbo namo ukurim ka anita uwada tip pertuikam uprakaso dakhana u hadin wada dep ka kurim uwo kha yekini ki khon dei wo ong wada kit ki yakana ka hospital wa em ha chatra district chakaranchi RIMS weida ong ule wa ida wa pankit yaka chakate ka hospital to nei dawam yi diki usumar pandep yaka ha ka hospital wa thia nang kongko kamte de pankit ki yaka chaka RIMS hospital yo pan kha yaka Wei wat la da kha suk i kini ki san ngut le tang wakani ka ManBei da em ko hapo ipat iyo ki doctor waro kini ki san ngut ki khonbo ki wakha kani ka ManBei to ki khonbo kan thai we kini to ki quintuplets wa nang kong do wa yo ki hakate ka thain we kam wa man katte waro kini ki san ngut ki khonbo deilang wakani ka ManBei de em ki hakamet ka phat wa chaj wa khia we kam jo le em ki hapo ipat iyo ki doctor